bahasa apaan aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh gitu, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa sama Arab. Widih, keren. Sekarang kita bahasa Indonesia dulu ya. Ayo kita hitung satu-satu ya, aku kasih ya. Ini apa? 1, Oh iya, terus ini? 2, 2. 3, Terus? 4, Waduh, cepet banget ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Teman-teman, sekarang bahasa Inggris ya. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, duduk dong. 7, 8, 9, 10. Sekarang kita bahasa Arab yuk. Wahid. Isnaini. Arba'atun. Salah satu. Arba'atun. Sinsatun. Homsatu. Homsatun. Tiksatun. Sab'atun. Sabatun. Sab'atun. Samania. Samaniyatun. Enggak aja sih. Tisatun. Tisatun. Tis'atun. Asyaratun. Asyaratun. Dari ulang deh. Wahidun, 1, isnaini, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, Homsatun. homsatun, 5, siksatun, 6, sab'atun, 7. Mania. Namanya 8. Sitatun. Tisatun. Ya, Tisatun. tis'atun, 9. Asyarah. Asyaratun, 10. Yeay. Wahidun, isnain, salah satu,
Pisatun. Titatun. Sabaatun. Samaniatun. Tisatun. Asyaratun. Sekarang pakai pesawat tempur jet. Makasih teman-teman sudah menonton video Mahdi. Jangan lupa like